Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jani wa Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadi wa Sayyid Abdul Malik bin Nasbi Yahya wa Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuab bin Yahya Atalallahu umrah fi sihah afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Rasaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na sa'abih khususan saya dan kitab An-Nasihud Diniyah wal kitab Fathul Qarib Al-Mujib Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Balal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa ada alina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil muzakki lan ikusna saking pira-pira adabe tata kramane akhlake wong sing entakna zakat allati kang tata'akkadu kang kokoh apa adab alaihi ngatasé wong ayyakuna wa yen tak ana sapa wong iku bayi ban nafsi iku wong kang bagus atine bi ikhraji zakat kelawan ngetokna zakat farihan tur iku bungah masuran kang bungah tenan mustabsyiran tur ajir praupane sumah binan tur iku nyebut gawe bagus lan krasa seneng maksudnya lil mustahaqi marang wong sing ngahati zakat bin qabuli zakati kelawan nerima zakate mustahik minhu saking muzaki ghairama nentun tur iku ora ngundat-ngundat alai ngatasi mustahik biha kelawan zakat fa innal manna maqastune ngundat-ngundat bisodaqati kelawan sodaqah iku muhbitun iku nglebur li thawabi amarang ganjaran sedekah. Iki isek fasal menerangkan tentang zakat. Wa min adabil muzaki allati tata'akkadu alaihi ayyakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakati. Termasuk sebagian dari beberapa akhlak seorang penzakat, maksudnya wong sing mengeluarkan zakat itu ada beberapa akhlak allati tata'akkadu alaihi yang mana itu ada pada diri orang tersebut. Yang pertama apa? Ayyakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakati. Yang pertama
atine seorang tersebut bagus. Dalam artian ketika ia mengeluarkan zakat, ia mengeluarkan dengan sukarela, dengan ikhlas, gak grenjel, gak eman, dan orang tersebut senang, bangga atas ia telah melakukan kewajiban zakat, dia bangga, dan dari raut wajahnya tersebut ketok bahagia, dan seorang tersebut merasa senang ketika zakatnya tersebut telah diterima, telah diberikan kepada orang sing berhak. Dan iki sing penting jonan, orang yang zakat tersebut tidak mengungkit-ungkit atas apa yang ia zakatkan. Dia zakat dengan ikhlas, dengan bahagia, raut wajahnya senang, bahagia ketika zakatnya diterima oleh orang yang berhak, dan orang tersebut tidak mengungkit apa yang ia keluarkan. Itu termasuk adab seorang yang membayar zakat. Fa innal manna bis-shadaqati muhbitun litsawabiha. Lah iki ana catatan. Nek wong sing mengeluarkan zakat utawa sedekah iku awak dhewe aja sampai mengungkit-ungkit utawa nangkok-nangkokno. Sing wis dibahas, sing wis dilakoni dengan ikhlas kok diungkit-ungkit, nantinya muhbitun li thawabiha, akan menghapus pahala-pahalanya dari sedekah, dari zakat. Cara ya nganggur awak dhewe sedekah orang entuk pahala, orang entuk ridhoane Gusti Allah, merga satu kelakuan tersebut, yaitu mengungkit-ungkit apa yang telah ia berikan. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La yang bagi ora sayo jalil musaki diwe wong sing zakat. Apa ayatuna yen ana sapa wong karihan iku sengit li ikhraj zakati marang metana zakat. Wal yahdar lan becik wedya musaki nindaknya saya mengkono sengit. Fa'inna maka sunni sengit iku sifatul munafiqin. Iku termasuk setengah saking sifatnya wong-wong munafik. Seperti halnya yang telah difirmankan Allah Ta'ala sing unene kurang luwih ngeten. He eleng-eleng wong-wong sing padha beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian semua membatalkan sedekah kalian atau zakat kalian. Ceramano sing maune wis apik-apik diridhoni Gusti Allah, awak dhewe ikhlas zakat entuk pahala, tapi kok ketika awak dhewe mengungkit-ungkit atau menyakiti dengan sesuatu yang telah ia berikan, maka sedekahnya tersebut atau bahkan zakatnya tersebut iku ceramana batal, ora ana athare, ora ana bekase. Ceramana Gusti Allah ora ridha, ora sida ridha perkara diungkit-ungkit, ganjarane tur ilang perkara ngungkit-ungkit nglarani wong sing dikai. Wala yang lil muzaki ayyakuna karihan li ikhrajiz zakati wal yahdhar min dzalika fa innahu min sifatil munafiqin. Tidak seharusnya untuk seorang sing mengeluarkan zakat, tidak seharusnya ceramana sengit apa ya?
tidak suka. Karena awak dhewe nek mengeluarkan zakat kudune dengan sukarela, dengan ikhlas. Tapi kok kareh cara tidak suka, tidak ikhlas. Cara cek ganduli eman-eman ngetokan zakat, wal yahdzar min dzalika fa innahu min sifatil munafiqin. Sebaiknya awak dhewe ketika mengeluarkan zakat aja kaya ngono. Marga iku termasuk sebagian dari sifatnya wong-wong munafik. Wallahu ta'ala fihim wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun wa arada bil infaqi hauna ikhrajaz zakati wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.